Dreaming of becoming doctors, study MBBS at NMC and WHO recognized universities in Bangladesh, Nepal, Uzbekistan, Kyrgyzstan and Timor-Leste at a fraction of the cost in India. From admissions and visas to education loans, Good Shepherd handles it all. Visit Good Shepherd Shillong today. Katu kat Nepal hadirin baka Voice of the People Party VPP kalapha yakashiti show Menteri Rang Badu kari India Narendra Modi hakakat waitri unailar araja arhunriu na kalyang ka party hakajing alam uba Arden Miller basayo maj president kala lejban IT sakawai pat kashiti show Amit Shah Menteri ketanat kampo iyeng ke sarkar India Lyngba UCH Vijaya Shankar ulat ke jella. Habakran sekilat pathai kubor hadian kejingwan yang kendo uba Arden uloong benak aliang jaga parti kapan sengau bayakan ika bil day banbu teng Shwa bat banya selok Shwa bat kibabun balang. Nalor kata uloong ru baka don ke kendon baha kata ika bil kaban wanra ya ke designated authority kaban syimti penyat ya ke jingdon jing balatay da kesenyang pisah kibawan na syabari bat kumta kan hab banya keren sani baha kenang bukan om kata ya kibabun balang. Nakaling ka parti hadirin bangila da panai ga Jingthoh ga jingi show prime minister agbedi bakani ka FCRA bill amendment ka baka sarkar dia ka tumbon onra injuan menta ka si ban budin bat ban iPad ya ka follow up letter ka jingi show home minister through the office of the governor kamut Lyngba jung lat te kata ka ga jing wani kedua ka jingi agbedi bat kini ke meeting mentaksi. Tek kita ke jing pesngau jung pi shau lat. Ke jing pesngau hi ke jing kalong ba kumbangil atho show prime minister ba ka sarkar India ladakan buteng shwai kini bat bakandon ke jing slot mo bat ki babon ki dadon ke benta kum ki nongelam balang bat ki stakeholders ke babon. Namar ke jingwan ra ya kini ke hoi ni Jingthoh ke FCRA kalong kumdo ban regulate ya ke jing penon kam ya ke pisah ke puan nabar jung kari hagbide ki riushimet lani ki sing bat bagata ke jing penon kam hi ka don hi ka ain ka ba namla pat ban penon kam ban pediang bot ka acceptance ya ka pisah ke puan nabar ki namla lada ka long nak ta ke jing penon kam ki belum persya ya ka ri India brokoi ya ka tangi Jingthoh tepat kini ke cuma antara mentah ya kini ke bill ke mentaru kalau kum ka ban introduce ya kata ke framework aga ba kumnu ban peniat ke supervision ban pet ban pentlun ya kata ke pisah bat du ban penunkam ya kata ke jing yarap ke wan nabar bat ya kata kadon ke provision ke bill bakin wan ra ya kata ke designated authority kabakani ke designated authority kan shimti ya kitu ki assets lani ke jingpen kam ni kata ke jingarat ke mana bar nakam ta kitu ke organization lani ke individual ke belasha penduk no ya kata ke certificate jong ke FCRA te nak tarang yon ban perso bale se ladaka ke kam shai bat ladam yo ke jingkren don kam ban Weng ke ni ke Jingartatien ke ban khana ba kan mora ke jingta namar ba kawai ru ke provision lani kawai ke jing ka bawa kani ke bill ka keren kalong ba kam don kata ka appeal mechanism te hangni ka don ka jingma mo le si ka sarkar lani kata ka designated authority le sarkar ka cancel la ka cancel li kita kibriu kimiola wa tamban appeal kini ke jing personal ki ban wan personal itu pihak apa tu yang kena assurance lah lat kena kalian ju lat wong bangan pha igni ka shithi show home minister namar bola I bangi lat ban pha teng ya ka we ka shithi show prime minister batik na hi bakan poi kalong ke jing kudu ba songtrat akaba nagaling ulat wa ka assurance ban ko ya kini ka jing ka reminder ka jingi ka government of India Lyngba home minister Habatin pej bahagi kishap plus F ka plus F hakabam bangibam dunaki eki batay kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus F haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam khta I ka dur jingki marbam ka jingma lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka kia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marbam madon ka sharp plus F menta ka sni lawan ra shapi Lyngba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya